oras kabalen. Kaya taming mabiluga persaning GNN TV44, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo na pabilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balita may kalap ngayon Miyerkules, May 14, 2025. Yaku po ay Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Nagmaragul ng Governor-elect Lilia Nanay Pineda na kinilala na rin Kapampangan ng karelang serbisyo king lalawigan kay ba't sinambut king alala. Ay ng report ng Patricia Mama. Matagumpay ang mibalik bilang pasibayong governor ng Pampanga, Vice Governor Lilia Nanay Pineda kay ba't sinambot king gubernatorial race inyang alalan. Binida ng governor-elect na alayang ginastos king kayang kampanya. Masaya akong masaya kasi ala kong ginastos pero binotora ko rin tao na almost 700,000 plus. Ala kong vote buying. Ali ko ginastos. Aminado Pineda na yakano meka pangampanya kareng Maracala Barangay king probinsya pero maswelo yakano iti king ikwa ng boto at tuklo king migit 707,000. Ala ko ikit na ano siya kumantino. Masaya. Ego brako. Manuel Pineda na patunay yakano iti na kinilala dareng Maracala Kapampangan ing karelang agawang serbisyo. Kapartner ing anak ay Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. Kasi isusopang kami. May gobra kami. Kasi kumarog ka sa halong may kami gobra, di ba? May gobra, talagang maragul ka gastos. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Sinambot siya ang kumpletong slate ng team laban San Fernando at panimuna ng Mayor Vilma Caluwag. Ay report. Maluto ya ing San Fernando. Makanyan ing panakit dareng Maracala netizens king social media kaybat ng sinambot ning mabiluga slate ning team laban San Fernando kaybat asungkit ing 12-0. Matagumpay ning apanatiling Mayor Vilma Caluwag ing posisyon ning alkalde king botong 127,124. Dakal pong salamat kareng Fernandinos, kareng gampong tinabili up to the last minute, kareng maging matibay ako pong tala-suporta, rin pong barangay officials ditak na mong mitagan ka na ako, na may pakatatagpo ang gaking katataw yan. Mga baldugan mo po talaga rin, Fernandinos, talagang mula pwedeng salwan. Nga Fernandinos, itapumpe nga po, tamo kaya kayo, lay mi man po, matupad la po rin. Marakal po, lakwas mi pong sa masnan, especially po, kakampitala rin meging kasangga. Tamo dakal pong salamat kayong tiwala yu at pekiramdaman nyo kami pong grupo na vote straight. Ay, makasaya po, never ending. Thank you po, dakala salamat, kaluguran da kayo po, Fernandinos. Renggam pong supporters ko, renggam pong may mga kasakitan na pigdalanan ni dakal pong salamat yung sakripisyo yu. Congratulations ngan po kaya katamo. Peburanda naman reng Maracala Fernandino, Vice Mayor-elect Brenz Gonzales. Liwaliwang tula, mga lalam atiman, masayang masayaya po, ing kanako pong panandaman. Uling itapong pagal, itapong puyat, megbungang mga santing resulta. Kaya I'm very speechless. I was very emotional. Ketang meging result. Ikwataya po itang 12-0. This is a testament na magaling na pong magboto ren pong Fernandinos. Kaya kayo nga po, magpasalamat ko po kaya kayo uling dininan nyo ko pong panibayong pamikatagod para po magserbisyo at syempre po, ingka na ako pong kapatad na Congresswoman Myka Gonzales. Asahan nyo po, kaya kami pong team laban San Fernando, imbut mi po itang adinan tala pong
masanting ang pong masalang bukas, rengan pong Fernandinos. Asahan nyo po, saup-saup kami po. Dakala. Salamat po, karen pong sinuporta. Kaya kami pong Mayora Vilma at kayong buong team Laban San Fernando. Dakala, salamat. We are very emotional. Samantala, linublangan bilang bayong miyembro ng Sangguniang Panlungsod, dina Councilors-elect Noel Tulabot, G4 David, Harvey Kiwa, Tino Dizon, Ati K. Pineda, Angelo Tatang Jun Hizon, Jay Cuyugan, Mark Joseph Carion, Jason Sikat, at Elmer Benko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Angeles, matagumpay asungkit. Pampanga 1st District Representative John Lasatin, ing panga-alkalde. Ikwaning Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II ing tiwala dareng mayoryang Angeleños kay bat sinambot king mayoral race king Ciudad Angeles king genapa na eleksyon. Opisyal na neng pinroklama ning COMELEC John Lazatin bilang bayong halala mayor ning Angeles. Simbot neng Lazatin i-retired General Oscar Albayalde. Tuklo king 98,164 ing botong ikwanang Lazatin. Pepa salamat JT king tiwalang binyeda reng memalen at makasadyaya kanu iting suklian na serbisyo at programa apakinabang nandareng kerakalan. Samantala, sinambot naman king Vice Mayoral race dating Councilor Amos Rivera. Nihalal naman bilang bayong City Councilors dina Attorney Pog Solier, JC Aguas, Cap Niknok Banyola, Marang Morales, Edu Pamintuan, Ron Pineda, Alex Injonco, Doc Mitch Bonifacio, Attorney Jessel Dairit at Racco Del Rosario. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Balitang dapat tamong tutukan. Opisyal na yung proklama yung Engineer Dinan Labong bilang bayong alkalde ng Santa Ana. Ay may report ng Patricia Mamang. I-engineer Dinan Labong ing maging bayong alkalde ning Santa Ana. Iti kay ba ng sinambot Labong king mayoral race king Balen king botong 17,314. Simbot na lang Labong din ang mayoral candidate Banong Baro at Rolando Maglangke. Pasalamat siya Mayor-elect Dinan Labong king tiwalang pakit da reng mayoryang memalen kaya. Ako'y natutuwa sa nangyari dahil sa hindi ko akalain na ganyan ang sa akin ng ating mga kababayan. So walang sawang pagpapasalamat ko sa aking mga kababayan at yung lahat na nagilig sa akin.
yon ay gagawin ko. Hindi ko sila bibuguin para lalo silang masaya para sa akin. Hindi sila magsisisi sa ginawang pag-suporta sa akin na binigyan ng suporta ang aking tagumpay ay talagang overwhelming. So, masaya po ako. Talaga nakita ko ang pagtanggap nila sa akin base sa resulta halos sa lahat ng barangay. So, hindi ang magkakamali sa lahat ng barangay ang hindi ko panalo, pero 13, 12 ata ang talagang landslide. Sinigurado ng labong na magawala ren kayang pengako inyang kampanya kabilang na keting Pamanalakad Hospital at ing State University. Ituloy na yun. Actually, pinaplano ko na nga at this point kahit hindi pa ako upo. I-donate ko na sa Department of Health. I-donate ko na sa State University, sa Pampanga State University, ang lupang pinangako ko pagpagtatayo ng ospital at ang eskwela. Sa Pampanga State University, ang lupang pinangako ko pagpagtatayo ng ospital at ang eskwela. May nagumpeya naman ng kayang kaalyado para Vice Mayor ay Oday Nakpil. Overwhelming, inimpepal to dalugoday ni kanako at emuke ni mayayari ni. In fact, itang hanggang sacrifice na kaya kami, itang pilang days at even months at tutukyan da kami, isuporta da kaya kami rin kanako kabalen. Asya karagol, impaki bata mi karela, this is just the beginning of a really very big obligation to Santa Ana. Samantala, sinambot naman para konsehal ning Balen dina Omeng Concepcion, Jerome Gadi, Soy Guevara, Art Diaz, Anthony Alfonso, Gio Messina, Miriam Lansangan at Verhel Malyari. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ang bilining panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Agpang king pag-asa, alaning epekto ing frontal system king Northern Luzon. At yun naman ing easterlies o mapaling hangin ang menibatan dagat Pasifiko. Ang makaapekto ka ring dakal aparti ning bansa at yung magdala ning pamanuran, lalo na king parti ning Mindanao. Base king latest satellite animation, alang bagyong palub o weather disturbance king Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyu o reklamo king kayong lugar, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan dareng numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo na rin sa Blang Kapampangan. Ayal venue lang ini Miyerkules, rin nakala pa istorya, kitiking probinsya. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing Balen, susunod.